vulavula nhlekani Afrika Dzonga nhlekani mingiserome kwalo nga ningisela uriko nhlekani lowu namuntlha namuntlha i ra vumune siku hi leri ra vukhumenhungu ra n'hweti leya ya khotavuxika lembe ra magidiviri makumembiri ntsevu mina ni khalanga Pat Mathebula ni wa risimato wa jimo wa xitlhangu wa maxingiritano wa xijajana makulelo wa ndandadzi a ku amukela mingiserovela Gauteng Mpumalanga a North West Limpopo ra kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za ku hela loko ka vhiki i ku hela ka vhiki ka ku va mi ya titsarisela ka timhaka ta nhlawulo ro hetsela hi ndlela yaleya se swi vula yini endzhaku ka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani a ni kha ni endla vulavisisi ni kuma ku va nga tipolitiki vo tala ve le ku kumeni papila ra ku i madokodela ne loko ni kha ni languta swi tika ngopfu hi swi laha ntirho wo tala sa ni swi tiku va wu kuma kwihi nkarhi hikuva loko sweswi loko no teka riqingho ni fonela n'watipolitiki ta twa ku lemetini mara va i nkarhi walowo va graduate ku va madokodela va swi kotisa kwihi ni vula leswi hi mhaka ku na hoyi leyi nga koho leyi khumbaku premier wa xifundza xa Eastern Cape le Fort Hare swi le ku tikeni ngopfu se a ni swi tivi ku hina hi loko xiyimo xi ri njhani loko hi fike ka mhaka leyi nga ka yona ya ku na vanhu vo tala va n'watipolitiki va nga le ku kumeni ti-doctorate nakona loko va kha va kuma ti-doctorate leti ma kha ma languta ku pattern yi fambisa ku yini va tikuma ka tiyunivhesiti tihi loko swi ndlise ku yini ma swi languta na swi swa muxaka wolowo a ni vuli nchumu no vula ku i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga kuma nkarhi hi ti languta hi vulavula hi swona ende vula ku loko swi ku tsandze i nga se va na xitulu ku va na doctorate loko se yi ri na ntirho wo tala i yi kuma njhani doctorate hi byeleni hi ta kota ku hi ta a ni pfuki munhu me xa vumbirhi timhaka leti ta ku hela loko ka vhiki ku ya ku tsarisiweni ti-voting station tsundzukani mi nga kota ku tsarisana sweswi ku endzela IEC na sweswo swi hlamuseriwaka kambe laha mi nga ta vhotela koho ku ta pfula hi ku hela loko ka vhiki se mi khutaziwa ku mi ya hlometela mi vona ku vito ra n'wina ra ha ri kona ri tshame kahle sweswo swa ku tani ku ni vone va IEC va kha va vhakela vanhu va kha va ku lawani wadi ya n'wina mi cincile se mi wela hala wadi ya n'wina se mi sweswo swa ku taniya na ku tiwadi leti ti pimapimiwa njhani loko ni kha ni languta nawu wa tiwadi ku ya hi laha wu nga xaxametiwa kona wadi a yi pfumeleriwi ku khuphuka nambu wadi a yi pfumeleriwi ku khuphuka ntshava kambe masiku lama nga ri tiko rin'we ri va tiwadi timbirhi ri tsemiwa hi le xikarhi ri ya joyina tiko rin'wana ri tsemiwa hi xikarhi swi fanele swi lavisisiwa swilo leswi hi kota ku twisisa kahle ka swi susumeta hi yini u nga ri van'wana va vona nga ri matimba ya ma voyamele hala ivi ku na wadi yi susumetiwa yi ya hala kambe hi ta twa n'we President Cyril Ramaphosa va endle xikombelo xa xihatla a khoto ya le Western Cape va ku ni kombela ku komiti leyi nga le parliament yi rhangeriwaku hi xirho xa huvo yo endla milawu Makaxulegana a yi pfi yi yime ku ndla leswi yi lava ku swi endla loko mina na ha famba tlhelo leri ni nga ta ni kha ni famba rona mi ta tsundzuka ku va famba tlhelo leri va fambaka rona ra ku yini ra ku teka xiviko lexiya xa panel liya xa panel ya vanhu lava vanharhu ka ku va xi ya langutiwa hi vuntshwa na ku vona ku mpela xi nga tirhisiwaki ani se sweswi veri n'wina va komiti ha mi twa mi ri mi lava ku ya mahlweni fane mi yimile n'wina hi mani van'wana va nge ntiyiso fane va yimile van'wana va ku hayi kho leswiwani swa hina n'wina mi ndlalani swa n'wina se va nge ri van'wana va nge president ve le ku hoxeni nyoka yo hanya
se un'wana ku nga swi tivi ta hi khoma n'we mi nga ri ku Vatsonga a ni ri president va na tinyo a ni vuli swona I xivulavulelo xa Xitsonga xi ngo vula ku ku endla leswaku vanhu va phikizana I va hoxa swi fana loko va ku va banana hi rhanga ro hisa va hoxana hi nyoka yo hanya I xivulavulelo xa Xitsonga ku vulavuriwa ku vana hayi vuli sweswo ku hi mpela vana se mi nga ta ku mi swi twile ka munghana lonene mi ku hayi swi twile ka vula I xivulavulelo xa Xitsonga hayi wo to hayi to ku president va ku hoxiwa hi nyoka swi vula ku president va na nyoka I Xitsonga I mavulavulelo a na swi tiva ku yingiseriwa hi tixaka hinkwato la kumbe mtshembi yingiseriwa hi tixaka hinkwato ni nga mi nyika vumbhoni meni na byo ku yingiseriwa hi tixaka hinkwato kambe hi nga se mi nyika vumbhoni byebyo a ni lava ku hi kota ku va hi swi twisisa leswi hi nga ka swona hi tlhelo rero lehi vulavulaka hi rona ra ku president va tlhontlhile komiti liya yi teke xiboho namuntlha yi ku na hina hi ta ya kaneta kambe ka ha ri na xiphiqo xa ku va kaneta njhani ku va vo yamele tlhelo ro karhi hi ala tlhelo kwalaha ka komiti yaleyo ku na xirho xa African Transformation Movement ATM lexi xi nge tanihi ATM va teke xiboho xa ku va ya ku kaneteni mhaka leya president a swa ha twisiseki loko mi teka xiboho mi tiyimerile mi voyamele tlhelo kambe mi teka swiboho leswi swi kombaka ku mi voyamela tlhelo swi fika swi nga vulavurisani a hi mi twenini mitsiro mina 0860002543 teto timhaka hi bula hi to kusukisela le ka hafu ku bila awara ya 12 ku ya le sweswi wala ku ta twa tihi kumbe tihi leti mi nga na to a swi na mhaka ku le ka matsakali kumbe u ningisela u ri a hluvukani kwalo ningisela ku ri koho ha khensa swinene kambe sweswi a hi hundzeni la Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hello mingiselo sungula nhlekani enhlikani minjani papa mina hi pfukele hi ngovo hi tsakile a khensa ina problem mani ni muaki wala tikweni ra ka Mswane leri welako aka muganga wa ka Mlamula hi vona vanhu la aka Mswane la vale ku vekeleni ka zozo leyi lavaku ku ngoma yi ta sukela kona kwala vikini hi voni vanhu va tsutsuma va ya asayitini lera ra le dan'wini va ya pima kwala ya kumbe ku demarcate la ngoma yi nga ta fika yi yima kona se sa hi karata swinene hi ri vaaki ene ngoma leyi hi sungula ku yitwa kwala ka mavhiki malama nga hundza a yi tivisiwangi eka vaaki hi nkarhi ni vulavulisa leswi a hi khale hi suka michinini hi ri vaaki a hi tele swinene laha ku nga na vatswari hinkwavo va tiko ra ka Mswane hi hlamarisiwa hi ku ri vanhu lava lavaku ku yimisa ngoma a va vulavulangi na hina tanihi vaaki a hi tivi ku ri I va mani a va tshunelangi kuswana vaaki va ku hina sweswi hi la ku yimisa ngoma hi ta yimisa ngoma yi ta va mali muni ngoma yi ta yima loko swi endlise ku yini a ku vulavuliwangi na vakhalabye kambe loko mi sungula n'wina mi te hambileswi ni nga ha vumbhoni ku mbulavulela vo vanhu va ka Mswane kambe loko mi sungula mi te ka Mswane ku wela ka Mlamula leswi n'we mi nga sungurisa swona a hi swona i ntiyiso se xivutiso ku ta va ku loko ku ve ma swi tiva ku mi wela ka vuhosi byi mi endle yini hi swona mi yile ka vuhosi mi ya vutisa ku hi le ku hlamaleni la nako loko ku ri ku mi yile mi ku hi le ku hlamaleni la vete yini yile aka Mlamula ni vulavula na vhiki leri nga hundza hi tlhele hi ya tihlanganisa na vona ku tatisa kwalano
Buthphethe hi hlangane na vanhu va ka Mulamula khale loko lembe ra ha sungula kwala ka vo March ku na papila leri nga tsaliwa ri ya aka premier mi nga katsakatsi timhaka a mi nga vulavuli hi ngoma a ni swi vulavuli hi ngoma hi le ka ngoma sweswi xivutiso i ku loko ku ve n'wina miri ka Muswana ku wela ka Mulamula mina xiphiqo xa ku kuna ngoma yi tikomba ku yi la ku simekiwa ka Muswana mi endle yini ivi mi kumbe yini ka Mulamula loko xivutiso xi ya mahlweni xi ri va te yini a ni n'wami va byela hi ta ngoma leswiya swa January na va February na premier a ni tshembi ku swi fambela na ngoma leyi vulavulaka yona va alelana na yona hi ku kwala ka lembe va alelana na yona ni va alelana na yona i va mani lava alelanaku na yona va vuhosi bya ka Mulamula a va pfumeli va alelana na yona se loko va vuhosi bya ka Mulamula ku nga vinyi va misava ya ka Muswana va alelana na yona xiphiqo xa n'wina i yini sweswi xiphiqo i ku na vanhu lava sweswi va ya ku mahlweni va kha va la ku yimisa ngoma aka Muswana ene vaaki va ka Muswana a va pfumelelani na swona na va vuhosi va pfumelelana na swona a va pfumelelani na swona se xiphiqo xa n'wina i yini sweswi i ku hi lava ku pfuna se n'wina hi marito man'wana n'wina mi la ku kombelela va ka Mulamula ku va pfuniwa a hi kombeleli va ka Mulamula ku va pfuniwa hi lava ku ta humeseliwa amahlweni vanhu lava va nga busy va endla ku swilo sweswo hikuva vaaki a va twanani na swona ene vaaki a va nga lavi swa nyimpi a va na ku lwa na munhu hikuva a va lwi na munhu mativa leswi la swi fikaka swi phasana kona i ku ndhawu yaleyo mi vilelaku yona n'wehe i ya ka Mulamula va ka Mulamula hi leswi n'we mi nga vurisa swona va ka Mulamula a va yimi na swona se swi vula ku ene va ka Mulamula mi hansi hlangana na vona va ku va la ku pfuniwa se phela swi fana na loko n'we mi ri na xitandi ku hava munhu loyi a nga ta ku i ta mi pfuna ka timhaka ta xitandi xa n'wina ku ve n'wami na xiphiqo hi swona kumbe a mi le ku kombeleni ku pfuniwa se mina ni hlamala ku n'wina mi ta hi ndlela yihi ya ku n'we sweswi mi ku hina mativa loko mi nga swi tivi na ku ka Muswana ku wela kwihi sweswo a swi ta twisiseka ku mi la ku pfuniwa sweswi a mi la ku pfuniwa a ni ti tivi tipolitics ta kwala mi nga koho kambe lexi ni hleketelelaku xona i ku mi avanini kwala tikweni rero a ni ti tivi kambe ni hleketa ku mi avanini kambe sweswiwani leswi n'wi mi kombelaku swona sungulani mi ya swi kombela ka va vuhosi hi vo va nga ta a ni hi vo va mi rhangelaka hi vo va nga ta teka tlhelo ra ku komba ku mi yisa ku yini mahlweni that's why a ni la ku ringesa ku kombisa ku ri papila leri kombaku ku ri ngoma yi nga yimi aka Muswana ri kona hi swona vulaka swona leswi mina ni vulaka swona i ku lava sweswiwa loko mina no fika ka Mulamula ni sungula ku tipandela ndhawu ni endla leswi ni lava ku endla swona swi nge endleki va vuhosi bya ka Mulamula va nga vileli loko va vilela va ta kwini ka mina loko va nga ti ka mina va ta ya khota kambe ku nge ti munhu phela n'wina a mi weli helo ka leswi mi nghenaka ka swo sweswi n'we mi muakatiko loko a mi ku va ka Mulamula veri ha va na ku hi pfuna a ni ta swi twisisa sweswo ni mi twile papa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene ni tshama ni kha ni swi vula swa vuhosi va ka hina hi nga nghenisi ka rediyo hi nga zi hi vulavula hi swa vuhosi loko ku ve vinyi va misava a va na xiphiqo na swona na ku kumbe va na xiphiqo na swona va swi tiva ku va ta ndla yini ma yi vo mhaka kona un'wana mi yingiseri loyi ni hleka hayi Buthphethe minjani papa mina hi pfukile hi ngo vona a ni hi pfukile ni va na Colbert Ndlovu a ri la Bushbuckridge Ndlovu Bushbuckridge hi kwihi a Cottonville a ni ri n'we mukhanselara wa hala no Cottonville a mi swi twiseni la ku tivana ku hi ku Bush xiphiqo yini Ndlovu mina ni la ku vulavula hi tipolitiki leti nga tala la South Africa munhu un'wana na un'wana Buthphethe loko a pfula political party i la ku pfuna vanhu va South Africa and then vanhu va ku tala loko se va kume leswi va nga swi kuma switulu and everything va rivala hi constitution na minawu leyi nga kola a South Africa mara a tivhoti ta hina
va ti lava. Example Butete, loko muntshwa o khomiwa a ri na 21 years ku kuma ntirho is difficult, swa tika. Mara vote ya vona ku fika nkarhi wa tivhoti, vote leyi va yi lava hi nkarhi ivi le va tlhela va gongondzela va koko hi kombela mi ta hi votela, mara u na criminal record leyi va nga koteki a ku yi lunghisa ku ri loko hi te ku vhota ntirho u nga wu kuma njhani. And ana xo xin'wana Butete, loko u ri na 35 years ku kuma ntirho wa government swa tika, mara vote ya wena loko fika nkarhi wa tivhoti va yi lava ivi va rivala ku ri u na 35 years u faneke u kuma ntirho, u faneke u dya. Ku kuma ntirho swa tika Butete. So lava va nga na political party a ni tivi va nga yi lunghisa njhani mhaka ya ku fana leyi, just cause loko fika tivhoti ka hina hi nga tshama hi khomiwa hi ya jele se hi nga chaka tintiho, loko hi maketa va ku byela hi criminal record. mativa ku mi le ku katseni swimbirhi phela laha ku na leswi ku nga mfanelo ya n'wehe leyi va nga ta ka va nga yi kandziyeli ya ku vhota, i mfanelo ya n'wehe. Yingiselani i mfanelo ya n'wehe, kambe ku ndla vugevenga mfanelo ya n'wini. Se na mihandzu leyi fambelanaka na vugevenga byebyo a hi mfanelo ya n'wini. Good Butete mi kahle. Ku na hina hi nga accusiwa hi nghena jele hi xihoxo mara tintiho va ti teka. Loko vonani ku na milawu la tikweni leri na ku ya ka tinhlokomhaka ta mahungu laha ku na milawu la tikweni leri ra ku leswaku mina sweswi mingiseri wa mina hambi mo fika loko sweswiwani mo ze mi ya jele n'wina mi gweviwa mi tirhela xigwevo ani hambi mo fika mi kuma mi lumbetiwa mi ni nge pfumeli hi mhaka ya ku ti-process ta tiko ti te n'we mi voniwe nandzu. Ene loko ku ve mi voniwangi na loko ku ri ku mi lumbetiwile swi vula ku mi fanele mi ya swi prova kwini a khoto ku n'we mi lumbetiwile ivi swi susiwa sweswo. A susiwa ku mi khomana before ya ka tinhlokomhaka ta mahungu a susiwe loko u maketa va ku cheka ka 16 yi teng va yi kuma a yi sungu Butete. No a va susi loko ku ndleke yini loko va ni vone ku ri a na nandzu va mi vone ka mina loko mi nga phela loko kasi criminal record i yini. Criminal record a ni ti ku ri nga explain njhani yi hlamuseleni sweswi mi swi twisaka swo hambi mo dla hi xinghezi sesilili va yime ku lunga vulavula. Criminal record i ku ri wese u chakisiwe tintiho Butete u khomiwile a wa ri na fanele ku ri u nga endla swin'wana swa kahle hi mhaka ya ku yini you are a criminal. we criminal wena u be munhu u ri yivini. Se loko n'wina mi ku mi accuse-wile i yini kuva loko yi withdrawile case ku mi nge endleki va na criminal record but a hi yini ni ya twa tinhlokomhaka ta mahungu kumbexani n'we va milawu tanani mi ta hi byela sesilili hleka ungayele leswi eka Afrika wa vulavula. Mara n'wanuna luya leswi ni n'wi langutise swoho swi n'wi tsandzile ku ri mali liya yi teka ene a va nga swi tivi swa ku ri na khuluma xichangani me va me i munhu wa mulungu se a ni va twa va khuluma ku n'wansati loyi the way a nga yi langutisa swoho swi nge koteki leswi swi makaka hi kombela ku ri u n'wi nyika passport ya yena a famba va hetisela va nyika passport liya hi ku tidili ta vona se ni a ni ti langutisile ni swi vona hi matihlo ya mehe hi ntiyiso swa humelela swilo sweswo. Se ku vula ku sesi wa mina mi ta ni byela ku n'wina mi ri va n'wina yini mulungu n'wina mini me ni mulungu ni hafu mulungu hafu munhu wa ntima ya iyo Xitsonga mi xi tivela ku ni swi dyondze ntirhweni loko ni tirha na vanhu va ni dyondzisa a ni swi koti kahle mara na dzaha. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. masivona sweswi a ni kha ni vula ku a hi yingiseriwi hi Vatsonga ntsena hi yingiseriwa hi vanhu lava twaka Xitsonga hi mhaka ko se loko hi yingiseriwa hi vanhu lava va twaka Xitsonga hi yo mhaka loko hi tirhisa swivulavulelo hi fika hi ku kumbe swivuriso na hinkwaswo sweswiya vanhu mi nga swi tekisi sweswi hi swi vurisaka so loko hi ku vanhu va hoxana hi rhanga ro hisa a hi vuli ku hi va ri khomiwe rhanga ri kha ri hoxiwa loko hi ku vanhu va le ku hoxaneni hi nyoka yo hanya a hi vuli ku va na tinyoka hakho hi mavulavulele ya ririmi leri. A ni kha ni mi kombisa hi laha president na komiti liya yi nge le ku tirheni ha koho loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku va tekela matimba ya ku va president na hinkwaswo leswi swi fambelanaka na vupresident endzhaku ka loko
ku ri na panel ya swirho swinharhu yi nga bumabumela ku president va na leswi va nga swi hlamulaku ka leswi nga humelela eka vukhamba lebyi byi nga va koho eka purasi ra vona malembe ndzhaku. Se loko ku ve va na leswi va nga ti hlamulelaku eka swo, komiti leyi nga simekiwa aka huvo yo endla milawu yi simekiwile endzhaku ka loko khoto ya vumbiwa yi teke xiboho xa ku n'wina va palamende a mi tekangi, n'wina va huvo ya endla milawu a mi tekangi ndlela ya kahle ya ku bakanyela a tlhelo xiviko lexi. Ku sukusela loko khoto ya vumbiwa yi teke xiboho xolexo, lexi nga sungula i ku president va ta mina ni teka xiboho lexi ni xi yisa aka review. Loko va ku va xi teka va xi yisa ka review, ivi swi vulaka ku yini? Swi vulaka ku kumbexani swi nga hetelela swi khumba matshamele ya leswi van'wana tipolotiki a va langute swona. Ivi hambi swi ri tani swi kumeka ku ka ha yiwa mahlweni, kumbexani yima ni mitsundzuxa leswi good enough Mashego va kola layinini la ta va nyika nkarhi va vulavula, kambe tsundzukani leswi. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Se ivi loko va heta ku teka xiboho xolexo, ku va na ku vulavula ku kondza un'wana aku u nga yeleli eka Afrika wa vulavula. Na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona. Lexi nga tlangiwa hi president tole i politiki yo vava ngopfu, because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament, va teka Nkachovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini. Ku langutiwa loophole liya ni nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso, i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la. Leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Se loko swi ta va swi endlekise xisweswo ku na mavandla lama kombaka ku hiteka. Ta tsundzuka ku na le ka khoto ya vumbiwa mavandla yo fana va ATM, Economic Freedom Fighters, hi wa varhange mahlweni. President loko va teke xiboho xa ku sweswiwani va la ku yimisa ku tirhiwa ka komiti leyi, vandla ra ATM hi ro ri nga hetelela ri teka xiboho xa ku ri ya khoto ri yise maphepha. Sweswi ni vulavulaka se ri yisile maphepha, ri rhangele na impeachment committee kumbe komiti leyi yi rhangeriwaka hi tatana Ghana ku va yisa maphepha ku vo va la ku kanetana na xiboho lexi president va xi lavaka xa ku komiti leyi nga se va yi ya tirha ku nga se hetelela ku tshamiwa kumbe ku nga se hetelela ku langutiwa ku xiviko lexi ya xona ke xi lulamini na. Se sweswo hinkwaswo swi tisalaka ku hi lava vanhu lava vambirhi namuntlha, ku nga wo sungula mutivi wa timhaka ta muhleri wa tipolitiki Good Enough Mashego, wa vumbirhi ku ta ku ri wa nawu Ntsako Terence Baloyi. Hi ta bula na vona hi ku landzelelana tano. Sweswi hi sungula hi bula na tatana Good Enough Mashego. Va ta hi nyika xifaniso xa ku loko van'wana va kha va ku hi tipolitiki va hi be game down, kambe ku ri na bandla leri ku fana na ATM ri tikomba ku ra hiteka, ri nga va matimu ya rona ATM ku ri yini nako loko ri karhi tsutsuma ri ya tikhoto i mani a hakela ku timali leti. I ku loko u langutiwa ka huvo yo endla milawu nga ri rova na xirho xin'we kumbe swimbirhi, loko a swi tele swirho heta ku va le ku humeseni timali teta ta vandla. Se va ta hi pfuna ku twisisa ku tipolitiki letiwani na loko va yingiserile ntshamo luwa wu ri koho mpundzu lowu, swi tikomba
tipolitiki leti ti ri koho kwala ndzeni ka komiti leri swi vulaka ku va yi teteka swiboho komiti leyi swi ta tika. Good enough Mashego inhlekani. Inhlekani Brapet na vayingiseri va Afrika wa bulabula. Moyisa un'wana tshama ni byela ku n'wina mi n'wi byele ku xiza lexi xa ku Afrika wa vulavula a xi chance. Se ni ku xi blind a xi chance. Se a ni tivi ku loko ni mi ndlele introduction leyi na mi komba ku an chance. We no a chance usitiva ngopfu tiva maka ya we. A hi sunguleni kwala. Tipolitiki leti nge le ku tlangiweni maka impeachment committee mi le ku voneni ka yini? Brapet ni ta tirhisa example yin'wanyana la ndi ku if a wu ri le khoto nyamuntlha ku na munhu a ku we vulavule swin'wanyana so swi famba mavhiki mambirhi endzhaku ka mavhiki mambirhi a ta na cellphone ya ku no phela na evidence la ni mi recordile siku leri a vulavula leswi pongo leyi a vulavuleke na mehe. So we ku no me a ni pfumeli ku ri evidence leyi nghenela court ni lava leswaku yi ta investigatiwa leswaku i kume yo ntiyiso kumbe va endle AI kumbe swilo yini na kumbe swi corrupted ku fika le kwini. Hi xilungu va ku ku na a trial inside the trial va ku is it admissible ya pfumeriwa ku nghena kumbe njhani. Loko va vulavula va languta ku ri kumbe va lava vanhu va ku vulavula va tiva swa ku vulavula ti-experts ta ti-language ku ri swilo leswi ku vulavule Brapet kumbe ku endle AI. Magistrate a nge pfumeli leswaku i nkarhi woleyo evidence yoleyo yi pfumeriwa ku nghena khoto loko ku na ti-expert ti ri busy na yo ku languta ku yingisela ti ta vulavula ntiyiso ku ri swi helele njhani. Leswi President Ramaphosa swi endlaka kwala i ku ri impeachment committee vumbhoni bya yo vu fanele vu huma ka section 89 report. Section 89 report na wa pfumela ku ri president a yi teka a yisa ka review. So sweswi u teke section 89 report leyi ya ile ka review leswi vulaka leswaku ile ka investigation yi fana na audio leyi ku va yi tise ka trial ya wena so ya investigatiwa. So ku ri khoto ku ri ATM na mavandla man'wanyana a ta ku laveka impeachment committee i fambisa ntirho wa yo swivutisi ku ri va ta tirhisa vumbhoni bya ku huma kwini hi ku ri vumbhoni lobu ri koho sweswi vu le ka review va lava ku tirhisa vumbhoni va vu kumaka kwini nakona loko va sungula sweswi va sungula impeachment va tisa vanhu va Arthur Fraser va ta va vusa swivutiso va tisa Ramaphosa vusa swivutiso swi endzhaku ka tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu ku huma evidence ku va ku huma judgment ya le Cape High Court of no yina kuma leswaku section 89 report a yi tsariwanga kahle a yi laviwanga swi nge pfuni ku ringena ka impeachment ku ta endleka yini. So leswi ndlaka la ku ri President Ramaphosa u tirhisa leswi na u pfumelaka leswaku a swi tirhisa ku ri vumbhoni lobu ri koho i section 89 report ntsena. Impeachment court loko lava ku tirha i fanele tirha section 89 report ma section 89 report leyi i le ka review i swilo ku ri na nawu wa pfumela ku ri a swi endla. So ku ri sweswi ATM na tilawara ta le parliamentini va lava yi famba njhani a ni swi twisisi na mina. Se kasi constitutional court yona a yi nyika xileriso xa yini hi ku constitutional court hi ku va tsha yona ve ri hayi na namuntlha loko ku ka ku nyikiwa legal opinion ka ntshamo lowu ri koho va vula sweswo ku hayi hi nga swi nge koteki ku khoto ya le hansi yi interdicta swilo leswi swi nga instructiwa hi khoto ya vumbiwa. I ntiyiso yoleyo constitutional court leswi swi vulavuleke i vulavula leswaku report leya section 89 i tlhelela parlamenteni va ta endla impeachment committee leyi va endleke ku ri va endlile parlamente implementile muvulavuleri wa parlamente Thoko Didiza u endle leswi constitutional court a yi n'wi byela swo ku ri ku laveka ku va na va implementa recommendation ya section 89. Section 89 yo leyi vulavulaka leswaku ku laveka ku va na impeachment committee ku va na impeachment hearing. So parliament is endile swona mara so loko va endla president u humile a ku mehe vumbhoni lebi mi lavaka ku tirhisa byona ni lava ku ri vu reviewiwa. So loko a ku ni lava ku ri vumbhoni lebi vu reviewiwa parliament yi endlile ntirho wa yo constitutional court yi hetile va endlile impeachment committee mara parliament a vulavulanga leswaku na loko ku na review ku laveka ku va na impeachment hearing yi endleka a yi vulavulanga nchumu wolowo na president u vulavula ntiyiso loko a ku na leswi va swi vulavuleke ka constitutional court swa ku ri u endle pongo kumbe u endle swin'wana swa ku biha a vulavulanga nchumu woleyo ku ri constitutional court yi kume ku ri parliament a yi endlanga ntirho wa yo parliament a yi tirhanga i ndlela ya kahle ya ku fambisana na constitution. So sweswi
parliament yi endlile constitutional court ke famba mi teka report leyi mi implementa ti-recommendation ta yona recommendation ya report ku ri ku laveka ku va na impeachment committee so sweswi ku laveka vumbhoni a vu kumeki vumbhoni vule Cape High Court ya review so a ndzi twisisi ku ri sweswi loko va ku parliament a yi endli ntirho wa yona leswi tilwari ta le parliament ku laveka va kaneta interdict ya president ku ri va vulavula yini ku ri loko u lava ku kaneta interdict ya review u teka lungelo ra president ra ku va na review ka report ya section 89 se swi vula ku interdict leyi president va lavanaka na yona a yi hlangane helo na impeachment committee ni vula ku a yi vuli ku impeachment committee yi nga vi kona kambe yo vula ntsena ku impeachment committee va na ni kona tshamisani sweswo mi sungula mi yimela mina ni heta leswi ni nga ka swona hi leswi va lavaka swona ntiyiso a ni ri constitutional court loko yi vulavurile yi hetile ku na court yin'wanyana so impeachment interdict a yi vulavula leswaku mi disbanda impeachment committee i ku mi makatsongonyana ndi heta maka ya meya review loko ni hetile mi ta swi kota ku endla ntirho wa n'we endzhaku ka ku ri constitutional court ku ri ta vulavula yi ri yini high court loko high court ku no recommendation ya section 89 I bind kumbe hayi ku ri I bind i maka ku ri constitutional i ku no ku na swin'wanyana swo ka va swi fambisanga kahle ka section 89 report yi nge teki ku va vumbhoni leswo swi ta endla leswaku president a ku so n'we mi lava ku vulavula yini ku ri mi nge teki leswi ku va vumbhoni bya n'we loko mi nghenelela ka section 89 mara brapret ntiyiso yin'wana leyi president Ramaphosa a nga lavi ku famba ka impeachment committee so ni lava ku vulavula na ntiyiso yin'wana ya vumbirhi a nga lavi ku famba hi mhaka ku ri ku na nhlawulo ANC a yi na munhu un'wana la ta fambaka a ta vulavula na vanhu ku ri ANC lava ku endla yini a nga lavi ku famba byela wehe sweswi endzhaku ka tin'hweti timbirhi tinharhu ta ku yi profetile loko Cape High Court yi nga humisa ku ri impeachment ku ri review ku ri ku laveka report leyi tekiwa yi va vumbhoni a ni voni ku ri president u ta famba ka impeachment committee ni swi vona ku ri loko va nga vulavula leswi a nga swi laveki u ta vhela resign kokwalaho a ni voni ku ri u ta pfumela ku ri a famba aka impeachment committee a ta vutisa swivutiso i malunga parliament na loko a tiva ku ri mahetelelweni impeachment committee leyi yi nge mu impeach hi mhaka ku ri va ta vota va nge voti ku mu impeacha and loko va heta ku mu vota ku mu impeach na loko ya parliament ku laveka 2/3 va nge yi kume ku impeach mara ni vona ku ta pfumela ku ta tshama hansi ta vutisa swivutiso hi vo Julius Malema hi vo Zungula na vo Manimani ni vona ku ri loko va nga humisa leswi a nga swi laveki ku ta resign so ya a nga lavi sweswi mara leswi swi lavaka ku ri mhaka leyi endleka lembe leri tako hi ku ri a ta swi kota ku endla ntirho wa ANC ka nhlawulo wa makaya a hi languteni xifaniso lexi xi nga kona van'wani ve ri mavandla ya tipolitiki ya tikomba ya kha ya tirha hi matimba ngopfu ya ri na interest ka mhaka leyi ya phalaphala ku tlula swiphiqo leswi hi nga va na swona swo tala laha Afrika-Dzonga swi nga va swi vula ku i mhaka ya ku xiphiqo lexi khumba murhangeri wa tiko kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho mavandla a ku tala politiki a vona ku ri la ku na opportunity ya ku ri loko ANC ku nga huma president loko Cyril Ramaphosa nga humisiwa ka vupresident ka vurhangeri va tiko ANC a yi na munhu la ta swi kotaka ku famba a ta byela vanhu ku ri va votela ANC loko ri vanhu va ta mu tshemba munhu loyi va mu toloveleka ku sungula hi nkarhi wa COVID i tatana Ramaphosa yi hele a vulavula leswaku thuma mina so loko u languta ndzhaku nyana a ku na president n'wana wa ANC Jacob Zuma fambile ka MK Party Thabo Mbeki a nga lavi na ku huma ta vulavula so mavandla politika lava ku mu hlongola ku mu susa ka position leyi leswaku ANC nga vi na munhu a ta fambaka a ya makaya a ta vulavula na vosi ku ta va vo va ri ntsena MK Party na EFF vo va vona ku ri kumbe loko a huma swi nga endleka ku ri government of national unity yi na democratic alliance na yo nga hela yo so va ta kuma nkarhi wa ku nghena parlamenteni leswi nga swi twisiki ku ri government of national unity a yi Cyril Ramaphosa i ANC na democratic alliance na loko a fambile Cyril Ramaphosa president un'wanyana wa tiko u ta huma ka GNU swi nga endleka ku ri a nga humi ka ANC vele swi nga endleka ku ri a huma ka ANC kumbe ka DA mara ka mavandla man'wanyana ku fana na vo IFP ku ta kuma president so leswi vulaka leswaku na loko Cyril Ramaphosa a nga famba mundzuku MK Party na EFF va na nchumu va ta wu kumaka mara loko a nga famba sweswi ka ti-local election ku va ta va yi kumile ANC ATM yi na swirho swingani aka parliament yi nga va yi kha yi famba goza leriwani yi kha yi kuma
a ni ri brapet ke na vula na we mhaka leyi ku ri kahle loko u languta kahle mavandla ku fana na vo Zungula a ku na vo Blackland Zungula ku fana na vo Ismail kahle vanhu va ku ri le ka ANC a ku ri vanhu va RET economic transformation radical economic transformation i vanhu va ku ri kahle va fanele va tirha xikan'we mara Zungula kumbe va mubyerile ku ri a wo tshama a le handle kumbe na ye a nga lavi ku nghena ka MK party ku ri loko u nghena ka MK party swi vula ku ri mundzuku tatana Zuma a nga caca loko a lava so kahle ni vona ku ri mali ya ku ri a famba a ya tikhota a phila a luza nkarhi wun'wanyana a ni voni ku ri yi huma xikhomeni xa a ni tivi ku ri loko a nga ri parlamenteni u endla yini mara a ni ri na nawu pfumelisa ka ta va na bindzu mara ku na munhu loyi a hakelaka munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri u ta kuma yini ku ri loko u languta kahle Zungula na EF na ATM a ku na nchumu lowu va wu endlaka va hambana loko va endla swilo va endla swikan'we a ku na lava kaletanga kona mara u tivisa ku ri swilo yini a nga fambi ya ta joyinela van'wanyana hi ku ri i swilo hinkwaswo u swi endla ku fana na so munhu a nge discount mhaka ku ri kumbe nkarhi wa ku tala ku na ku ri va rhuma yehe ku ri famba hi ku ri wehe vanhu va Afrika-Dzonga a va ku tolovelanga ngopfu kumbe va ku tiva ku ri munhu wa ti-motion of no confidence mara a wu deleleki hi ku ri tatana Zungula a nga deleleki munhu wa ku ri wu hlarile loko mu ndlingisela vulavula u hlarile so va mu byela ku ri famba wehe vanhu va Afrika-Dzonga va ta ku yingisela ku fana na loko ku famba Jacob Zuma kumbe tatana Hlopha ku ri va ta ku yena na ye va mu hlongorile ka vujaji se wa rila ngopfu lava ti-position ya se loko xiyimo xi te tani ku za ni mi vutisa leswi mi vulavule hi mhaka yin'wana ya RET RET kahle a yi lava ku fikelela yini hi ku ongeti loko yi ri na matimba RET hi laha tiko ri nga tikomba ri kha ri teka tlhelo rin'wana ni nyikeni xifaniso xa munhu loyi kumbe xana nga va ka nga swi tivi ku RET a yi ku yi lava yini RET nkarhi leyi va ri le ka ANC yi lava ku ri a va ku va lava ku ri mabindzu ya ku tala ngopfu a tekiwa ku va mabindzu ya mfumo ku fana na timayini ku fana na tibangi ku fana na mabindzu ya ku tala ngopfu ku ri a tekiwa a va mabindzu a mfumo leswaku a ta fambisiwa i vanhu lava ku ri va appointe hi vandla ra ku ri i vandla ra ku fana na ANC kumbe EFF kumbe ku ri ku khome vandla leri njhani la Afrika-Dzonga vanhu va ku fana na vo Jacob Zuma na Julius Malema na ya vula language yoleyo so vo va ku na economic transformation kumbe swilo swa timali swi ya famba mara ku laveka swi famba swi hatlisa swi va rapid swi va radical ku ri loko va ku tekiwa bangi so leswi va swi vulavulaka a swi twakala hi lembe ra 2007 2008 ku ri va sungule ku nghena ka matimba ya mfumo Polokwane 2007 mara loko se ku huma timhaka ta vo Eskom ku ri Eskom mabindzu ya mfumo a nga swi koti ku fambisiwa kahle lava vanhu va ku tala va sunguleke ku ri loko Eskom loko Transnet loko SAA i nga fambisiwi kahle ku ri khale a ri mabindzu ya mfumo so loko u teka mayini u nyika vanhu volevo swi vula leswaku ku ta hela ntirho loko u teka tibangi u nyika vanhu volevo mhaka ya VBS na a ku na bangi ya mfumo ku ri vanhu va dye mali le ka yona yi endle ku ri vanhu va nga lavi leswi RET so hi mhaka leyi u voneke vanhu va ku tala va sapota Cyril Ramaphosa u vona se ku va na MK party ku va swi vonile ku ri va nge swi koti ku swi endla ka ANC ku ri vanhu va ku tala va dyondzile ku ri loko mfumo u fambisa swilo nkarhi wa Jacob Zuma hi mhaka vo Gupta va khoma swilo swa ku tala swa mabindzu ya mfumo ku ri swilo a swi endleki kahle mali yo lahleka ku yiviwa mali ya ku tala ngopfu so sweswi va lava swo leswo loko va etlerile va vona ku ri hi lembe rin'wanyana hi ta swi kota hi ta teka tibangi hi ta teka timayini hi ta tendla ku va ta mfumo leswaku ta fambisa ku fana na Eskom mara mina Webrapet swi vonile ku ri loko u teka mabindzu a ku ri khale a famba kahle u nyika vanhu va ku ri a va swi koti ku fambisa swilo a nge swi koti ku endleka kahle u ta kuma leswaku ku va na vo Motsoeneng mi tiva kahle a ri bosa n'wehe va ku fana na vo Motsoeneng va mi byela ku ri mi laveka mi va na uniform ya n'wehe loko mi ri le ka SADC u ta kuma ku ri ku va na vo Transnet ku va na vo Eskom so ku ta va na load shedding yin'wanyana so RET yoleyo va lava swilo swi fambisa mfumo ku ri a va swi koti ku nghena ka ti-portion leti loko swi fambisa hi mabindzu man'wanyana mara loko le ka mfumo a ri bosa n'wehe va ku fana na vo Motsoeneng va mi byela ku ri mi laveka mi va na uniform ya n'wehe loko mi ri le ka SADC u ta kuma ku ri ku va na vo Transnet ku va na vo Eskom so ku ta va na load shedding yin'wanyana so RET yoleyo va lava swilo swi fambisa mfumo ku ri a va swi koti ku nghena ka ti-portion leti loko swi fambisa hi mabindzu man'wanyana mara loko le ka mfumo
loko good enough mi nga mi hlamuserisa sweswo lava va seketelaka a va swi voni swilo leswi hi ku ni le ku ringeteni ku languta ku loko ku ve himpela va kha va languta swiyimo leswi hi nga hetelela hi hlangana na swona hikokwalaho ka yini va ri na vaseketeri hi ku na vanhu vo tala lava va tirhaka SAA va nga helela hi mintirho swi nga fanelangi ku na vanhu vo tala lava va tirhaka Dinel va nga helela mintirho swi nga fanelangi ku na vanhu lava vo tala va tirhaka Eskom ku hlaya ku xurha gezi ri durhisa sweswi namuntlha hi mhaka ya ku Eskom yi ve na swikweleti swo tala hi nkarhi walowa a ni ri Braphet ku na munhu la ku byelaka leswaku me ndi ta dya na loko ku na problem tender ni ta yi kuma subcontract ta yi kuma phela ku na vanhu va ku ri nkarhi leyi hina yi rile Eskom ku Eskom sweswi a swi koti ku tirha swilo kahle mara voho vanhu valwevo yi lava ku ri va khomiwile mavito ya vo a humeleka ka Zondo Commission i ku ri vanhu volevo va lava a va teka a va kuma tisapu ka Gupta le ka Dinel va kuma tisapu na ko va kuma tisapu ka tindhawu ta ku tala ngopfu so ku na group ya vanhu va ku ri na loko ku riliwa vona va ta kuma swin'wanyana leswitson'wana va ta dya loko va yi dya va ta ku no swilo swi kahle vanhu va vulavula sweswi va ku hey a yi dye ngopfu hi nkarhi wa Jacob Zuma so loko u vutisa ku mi dye yini va ta ku byela ku ri no a ku yakiwa tiyunivhesiti a ku yakiwa ti-stadium i swi kote ku dya kokwalaho so loko va vulavula i radical economic transformation vo va ta ku kwa fana na loko vanhu va rila vanhu va lahlekela ntirho Dinel SAA Transnet kumbe Queen mara mental so leswi swi komba ku ri ku na vanhu va ku tala va ku va selfish Braphet and u tivisa ku ri va dya yini van'wani va vohi ku ri loko Transnet loko swi vulavula ku ri Eskom sweswi gezi durha ngopfu hi mhaka ya ku ri a ku dyiwa mali a ku nga endliwi ti-project ku siyile ti-project letikulu ngopfu ta ti-power station tin'wana a ti tirhi na nyamuntlha mhaka ya ku ri a ku dyiwa mali kokwalaho mara i vanhu lava swi vonaka mara va ku ri na loko vanhu va rila me ku na leswi ndzi dyaka loko ku na leswi ndzi dyaka a ni na mhaka ku ri ku rhanga mani lava ku rhanga munhu loyi a ta swi kotaka ku nyika xinkwa good enough mashikho khesile swinene khensamela ku sala timinete ta muni a hi kuti loko ni vuya mahungu na misava ni bula na advocate hi languta hi tlhelo ra xinawu kusuka kwalano se ni ta va ni pfulela namuntlha a hi nge katsi swin'wana hi ta va kha hi vulavula hi sweswi ntsena ku fika awara ya 2 0860 002 hi kota ku hi anamisa miehleketo hi anami miehleketo 0860 002 nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM 0860 002 nongonoko i Africa wa vulavula sale timinete nharhu ti tele timinete leti ra ku hi nga kota ku twa ku tlhelo ra wena mhaka hi ri hi ndlela leyo kusuka kwalano ta mahungu na misava ndaka mahungu ya misava ila se hi nga ta va kha hi bula na ila hi nga ta va kha hi bula kona na mutivi wa nawu va hi nyika xifaniso xa ku yisa ku yini amahlweni 0860 002 hi ndlela yoyoleyo se iteto hi yaleyo mhaka mavandla ya le ku ringeteni kun'wani hambi leswi van'wani va nge kun'wani ko va ku rhangisiweni ka xigolonyani xi koka tidonki kambe a swi tiveki ku i xigolonyani kumbe vanhu vo lava ku vona ka va ri kona ke hi ndlela yoyoleyo 0860 002 a hi tekeni loming se ri nhlekani enxikani Butpet mpfukile hi pfukile hi ngo vona papa hi pfukile Butpet I think Mashego va swi veke kahle loko hi langutisa leswi nga ku humeleleni namuntlha atikweni ra hina nawu wu kona wa tirha wu tirhela vanhu vo karhi mara loko mupresidente a teka ndlela leyi a nga yi teka ku ri hi ku hi leswi na vumbiwa byi n'wi pfumelelaka a swi endla a swi endli mara swi nga siveli ku ri impeachment committee ya amahlweni endzhaku ka review ni yima na swona sweswo mara mbutse xivutiso xin'wana Butpet ku kahle lava va susumetaku mhaka leyi vana nsusumeto muni laya i ku vona ku loko nkulukumba Ramaphosa o huma i ntiyiso va vona ku leswaku va na chance ya ku va nga nghena ene ku nghena ka voho mi nge ni byela Butpet a hi xikongomelo xa ku lulamisa tiko i ku nghena ku ri na voho ni vona makhwiri va ta kota ku dya na va ta kota ku phema ivi tiko ri mbombomela ku fana na leswi mirini ti-state owned entities ti nga wisa swoho hi laha hi yaka koho so ni yima na vona Goodman va yi tlhantlhe ku saseka ngopfu
emetweni mingisero mena khesa sinna tlhela ro mga tana ron ko danke kula sala tsaka tingani yiva awara ya kumenar nokora ku Africa wa vulavula heli kamgana lona FM ngeti ku n'wana mingiseri nkarhi unge hi pfumeli kambe ke kuna n'wana nga rhumela hungula ange khalanga pfunani Bushbuck Rich Akon City Development va ku political party yi bloke the city development leyi yi ta thola vanhu va ku tlula 2000 ni nge yi vuli vito ra political party hi ku un'wana nga va kha tirhisa xiyanimoya ku lata canvas kambe ku na ntiyiso ke ku na bandla ra tipolitiki ri nga siva ku humelela lokuwani a yeni ya kuma mahungu ya misava ya awara yan'we hi tatiseliwa wona hi nomo wa sisi Lilian Hlavangwane kusuka kwalano hi laha hi nga ta bula na mutivi wa nawu ivi hi twa ku nawu wu ri yini loko xiyimo xi titano andhaka sweswo loko hi heta ku bula na mutivi wa nawu hi la se hi nga ta va hi rindzele wehe ku hi twa ku u angula u ku yini timhaka ti nga kambe sweswi awara yan'we mahungu lawa hi nomo wa sisi Lili Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ile ka mngana lona FM makombandlela nongona ku Afrika wa vulavula Afrika-Dzonga xiphemu xa vumbirhi lexi hi lava ta mi twisa ti voice notes ne tsundzukani ku la ka mngana lona FM hi famba hi ndlela leyi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 miso loyi kwala a nga swi twisisi mavonelo ku khoto yi nga ku vona nandzu swilo leswi swa rabisiwa swilo leswiya swa suka no suka swi la swa rabisiwa u tlhela kwale va nga khoma kona u ya swi endla if va byela ku ina problem ya swona va ta ku chekela lava va ku chekeleni va ta ku byela ku endlisa ku yini u ta ta na mali ya kona mara swi famba na mali ya kona ntshemi na 100 rand ya hela wena mina swilo leswi swa kharunguna ku heta ku swi lunghisa wa lunghiseriwa ku leswi nga lunghisiweki potpet misa lowu ka nga sama a swi chekacheka a swi kumisisa swi lavisisa ku endleka yini tsanze magistrate nga ku vona nandzu nga nghena xitokisini swa rabisiwa sweswo namlosa botpet aka Afrika wa vulavula na Hosi Khosa munhu kulukumba loyi a nga nghena kwalano a vulavula hi swimhaka ya matlala ya ka Mswane a nga vulavuli swona ile ku hembeni a nga va a lo xaviwa or ku vulavula swo ka nga swi tivi ana mi tshama mi kha mi vula muku swa vukosi swi lwa hi va vukosi mina ntukulu wa ka Mlamula mina i va ka Mlamula so swi swa ka Mlamula ni na information hinkwayo ya ka Mlamula so leswi swi vulaka swa ku vaakatiko va ka Mswane volo fika va vona hi vanhu va kha va dzima mkhukhu va kha va nga swi tivi ku kula ku va na matlala wa hemba xi endliweni xivijo kwalano a nga timoyeni a ta lwa swi swa vuhosi ku ri hi ku swi swa vuhosi swi le kule na yena mi tshama mi kha mi vula botpet ku swi swa vuhosi a va tshikeli vuhosi na mina ni ntukulu wa le vuhosini kwalaha ka Mlamula so a nga a ta hemba vanhu va ka Mlamula lava va nge le ku fumeni sweswi va yini aka Mswane va tivisa vaakatiko hi la ku yimisa matlala so a nga a ta hemba moyeni ku ri hi ku kumbe i lo xaviwa hi camp leyin'wana ku famba vulavula swa so a hi swona swa swi vulaka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM makombandlela se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula u kayela leswi eka Munghana Lonene FM se a hi languteni ka timhaka hi ku yiwa ka nhlawulo sweswinyana swi vula yini swi vula ku loko mo tlhe mi vuya mi ri na matimba malama mi nga na wona ka timasipala teti va nga ka tona va ta ya mahlweni ku hava xiboho xa ku va lava yi nga va nghenisa sweswi loko ho vuyelela va ta ya mahlweni va ta nghena a dibeni ku fana na yin'wana homu va ta diba loko va nghena va nga wa vona wa tiva dibi
adibi loko u risa tihomu u yima le ndzhaku ti nghena adan'wini ya loko yi nga humi yi nwerile a ni vula ku se swi vula ku vatwa ku kufumeta xitulu dibi wa ri tiva u tiva na ku nwela ni vula ku risile se va to kufumeta xitulu sweswi va ku kufumeta switulu na hina laha hi nga tshama kona hi le ku kufumeteni switulu hi le ku tekeni ti-decision a vona va teki ti-decision a ku vi vona va convince ku ti-structure ta ANC ku ti va veka ka ti-process a swi fanelangi ku a ku hava moya wo kwetsima u nga ta chika u ta wu va pfuna a ku vulavuli mintirho Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ile ka Munghana Lonene FM Kombandlela sweswi hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona loyi hi n'wi tisaka hi mpela mutivi Ntsako Terence Baloyi advocate hi ndlela yaleyo hi lava hi lava ku bula na vona eka nhlekani lowu hi bula na vona la hi langute timhaka leti ti nga koka ka timhaka ta matshamelo ya swilo ku ya hi laha president va fambaka kona a ni tivi ku kahle loko va dyondzisiwa tanihi vativi va nawu a va dyondzisiwa ku kuma ti-loophole kumbe va dyondziseriwa ku kuma swintshunxo ka swiphiqo ke kumbexani ni va vutisa andhaka loko ni va tlangele lexi advocate nhlekani botsete xotini lava yintseri mhaka leyi lava ku mi vutisa yona yi kome swinene a hi nge mi tshamisi nkarhi wo leha advocate kambe hi nga se nghena ka yona ni kombela mi sungula mi yingisela leyi u kayele lexi eka Afrika wa vulavula na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president tole i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkayichovi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langutiwa loophole liya ni nga mi byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula mi languta loophole kumbe mi languta xitshunxo hi languta nawu botsete va hi ku na a swi kona ka leswi mi langisiwaka musi botsete loophole ku hava ka nawu ta tshama ri xiswona u fanele u hleriwa u langutiwa ku u tshamiseke ku yini ivi hi kota ku tiyisa ku timfanelo ta hina nawu wu ri yini hi ti lambisa ku yini se rito loophole botsete i rito leri tirhisaka ku ri ku va na mavonelo no vohemela etlhelweni ro karhi a hi fanele ku swi langutisa sweswo u fanele hi twisisa ku nawu wu ri yini and loko nawu wu ri so hi fanele hi famba njhani ku hi wu landzelela loko ni sungula nongonoko lowu ni te president va le ku hoxeni nyoka yo hanya ka swiyenge swo hambanahambana ku sungula loko va sungula va vulavula kumbexani yimani mi tsundzuxa va sungula va ku While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. a hi languteni leswi swi nga le ku endlekeni advocate president va fike kwala va nga fika kona namuntlha komiti a yi tshamili mutivi wa nawu tatana William Mkhari va nyike vonelo hi tlhelo rero kambe leswi hina hi nga mi vitanela swona i ku na swilo swimbirhi leswi nga le ku endlekeni president va le ku fambeni hi gondo ra vona parliament kumbe huvo yo endla milawu yi le ku fambeni hi gondo ra yona ku tikomba ku ri na ku tlumbana
kumbe swi ta hetelela swi fika laha ku tirhisaniwaka endzhaku loko swilo swi ka swi fambisa sweswi swi nge le ku fambiseni swona sweswi advocate? ya swi ta fika Phete laha ku fambiwaka swin'we sweswi ku na matlhelo mambirhi lerin'wana ri titwa ku rona ri na case kumbe mafambiselo ya rona ya right kumbe ya famba kahle. Se lexi nga ku endlekeni i ku ri ku fanele ku hlanganiwa le mahlweni le ku hela ku fambisaniwa swin'we. Loko ri ku president interdict ya tsandza ivi ku landzela review yi tata, swi boha ku va ku pfumela impeachment process yi famba leswi lavisaka xiswona. Loko ri ku president va humela eka swikombelo swa vona hinkwaswo, swi boha ku ri ku hlanganiwa ivi parliamente yi tshika makungu ya yona ya ku fambisa impeachment. Se ku ta hela ku hlanganiwa ku va na swimbirhi swi nga ndleleni swo fanele swi susiwa ku sungula. Hikokwalaho ka yini swi fanele swi va swimbirhi? Hi mhaka ku ri loko president va ri president va tetana va le hansi ka nawu ku na vumbiwa va landzelela vumbiwa kumbe va tirhisa ti-section leti nga ka vumbiwa ku ri va fikelela lomu ku fanele ku fikelela kona na vona va tisala va ri kahle. Na parliamente yi tirha hi vumbiwa yi landzela vumbiwa ala ku na judgment ya constitutional court leyi va fanele ku yi landzelela. Se na vona va boheka ku va fikela ka leswi ntirho wa vona wu lava ku va swi fikelela. Ni lava ku hundza hi le mavhengeleni ya minute advocate, a ni lava loko hi vuya hi sungula kwala ka ku interdict leyi president va yi lavaka i ya yini nako a yi laveka na loko hi vuya emavhengeleni lamawani. Ila nga ko mintsero Munghana Lonene FM 20 ntsayana ku pela ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM. Ai bula na mtivi wa nawu advocate Ntsako Terence Balo hi bula na vona nhlekani eka langute gondo leri president va ngele ku fambeni ro na ikomiti liya yi langutanaka na timhaka ti khumbaka swihehlo leswi swi nga swi vekiwa ku henhleni ka president hi ndlela leyi swi khumbaka purasi leri ra vona ra phalaphala laha ku nga va na vukhamba ivi ku ndleka sweswi nga ndleka ku fika laha hi nga kona. Mtivi nawu sweswi loko ku ri na interdict ku loko ai va lava ku fikelela yini president nako a yi laveka na? Ya ku ya hi leswi parliament va nga tiyimisarisa hi swona na nkhinkhi lowu va nga na wona va nga ka wona bothete ya ku ya mahlweni na process la impeachment. Va fanela ku president na vona va ta na maqhinga ya wona ya ku va ta na leswi vuriwaka interdict hi mhaka ku va tibyele ku ri kumbe va tiyimisele ku ri va fanele va reviewa that panel's report. I khale kusuka hi 2022 va kha va kaneta report liya va ku a yi tshamisekanga. So sweswi va lava ku va kota ku fikelela goza rero ra ku confirma ku report leyi hi mpela a yi tshamisekanga. Se loko va handla sweswo impeachment process a yi fanele yi yima kumbe va lava interdict ku yi ta yima until ku va na xiboho xa ku reviewa that panel report. Se loko loko report liya ku loko Ramaphosa va successful swi vula ku impeachment process yi nge yi mahlweni a yi fanele ya mahlweni. Kasi xiboho xa court ya vumbiwa xi ri yini? A xi vuli swona ku fanele ku va na impeachment ku yiwa mahlweni? Xi vula swona but xi tlhe xi kombisa ku ri the only time kumbe loko yi ze parliament yi nga yi mahlweni hi loko ku ta va ku reviewe report liya. Se leswi nkulukumba Ramaphosa a va swi endlini hi 2022 sweswi hi mhaka report yi pfukini yi pfuxeleriwile va tlhela ku lava ku sungula va swi endla and constitutional court yi pfumerini ku ri impeachment hi swona ntsena swi nga ta endla ku yi nga yi mahlweni. Se ku va president va nga ndlangi leswi se va nge va lava ku swi endla malembe ndzhaku a swi khumbi timhaka letiwani ta ku xiboho lexi nga tekiwaka hi khoto loko va fanele va kombela ku yi pfa yi yimini komiti leyi kumbe a swi fambelani timhaka i ku sweswi va fika va ku mina ni le ku revieweni swilo leswi va nge va lava ku tirha hi swona laha. Timhaka teto ti na xiavi ene hi tlhelo ra hala ka nkulukumba Ramaphosa i timhaka ta ku loko donki yi fini why yi pfuxa njhani ene sweswo ni vulela kona nkarhi wolowo va swi ndlini ku ri va tlhontlha xiboho xa panel report ivi parliament ya vhota ku yini
i dongi yo fa a hi humeni ka swona se kumbe Ramaphosa va na bona va endla yini va ti relaxela va nga ha yi mahlweni sweswi constitutional court yi pfuxe dongi liya a hi ku yi file se mhaka dongi liya se yi pfukile na kuloma Ramaphosa va fanele va lulisa ku yini va yi dlaya futhi se hi leswi nga ku humeleleni sweswiwani swi nga langutiwa ku ri okay yi hume report hi 2022 why i nga yisanga court va ku ni yisi okay loko yi yise court ivi constitutional court yi ku bakanyana tlhelo why i nga endlangi leswi constitutional court yi nga vula swona ku famba ka high court va ku a na ha ta yela yini hi mhaka ku ri rito leri hi tirhisaka hi xinawu i mute a ko va loophole but loko something xi ri mute sweswi ni swi vulaka i donkyofa se a wu yi mahlweni se na ho va tshamini and a va nga ta tshembe xilo leswi nga ha pfuneki nchumu ematshan'wini hala va lava ku ri va fanele ku va na service delivery se va teke energy ya vona va concentrate ku halaya se a ni languteli but swi fanele swi pushiwa swi va na xiave hambi swi va na xiave hlamuselo yaleya ku ri ni vuya a court hi mhaka ku ri constitutional court yi vuyise xiboho lexiya xa panel report xa ku impeachment ya amahlweni se mi tirhisa rito rin'wani advocate loko hi kha hi tsela ra kinky nawu wa nghena ka timhaka ta kinky kumbe nawu ku landzeleriwa xibukwani xixiya xi nga nawu lowukulu atikweni leri nkhinkhi wa nghena hinkwako ene wu kahle ngo ene wa laveka but ene wu pfuna ku ri ku va na vukorhokeri kumbe swilo swi famba loko hinkwavo ti-politicians ta hina va ri na nkhinkhi i nge hi nga ri na problem na wona so pfuna ku ri nkhinkhi luwa wu fambisana mahlweni se nkhinkhi lowu nga koho sweswi wa timhaka ta ku ri xiboho xa vumbiwa xi ri ku va na impeachment se nkhinkhi wu va kahle ku ri ku phuxiwa agenda yela ku va na impeachment swa laveka sweswo se problem yeleyo ya ku ri kulukumba Ramaphosa va ri ni nyikiwe date ya September a ya ha ri kule a swa ha ri swona leswi a ma hamba ma ku ni ta tsutsuma hi timhaka ta 2028 se ni nge vi president hi vulavuri na Western Cape High Court hi na date ya ku ri xiboho lexiwa xa panel report xi nga reviewa hi September so ni nyikeni nkarhi until September mi ta ya mahlweni na nkhinkhi wa n'wina wa ku ni impeacha loko court yi yima na n'wina se hinkwaswo sweswo swi tisa ku cinca ka leswi but phete na last na n'wina mi nga ni byela ku ri kulukumba Ramaphosa va resign Western Cape yi ri tanani hi September hi ta hlela mhaka leyi ya xiboho lexo hi reviewa report leyiwa so a ku fanele u nga ha jahiwi ku twisiwa sweswo nkhinkhi wu kahle ngopfu mara nkhinkhi a wu twisisi na mafambiselo ya xinawu ku ri kulukumba Ramaphosa constitutional court judgment yi va pfumeleriwile va reviewa vumbiwa ku nga nawu constitutional ya pfumela ku ri va teka goza leri ra ku review September ya ha ri kule ku pheta se loko ku ve sweswo mi swi vulaku hi leswi nge le ku endlekeni swi nga va swi vula yini hi lava va nga va kha va endla nkhinkhi ku ve swi sweswo ni vula ku fana na sweswo ku ya kwale court ku ze ku boheka ku va na interdict kumbe xikombelo xa interdict ku nga va swi kha swi susumeta yini okay se but se susumeta hi ku kumbe hi mani mi kombisana ku na vona nkhinkhi luwa a wu va wrong wu kahle ngopfu wu landzelela nawu impeachment process but yi ta stopiwa ntsena loko nkulukumba Ramaphosa va review xiboho also ndlela yin'wana yi nga kona yi pfumelela nkulukumba Ramaphosa i le ya interdict loko va nga interdict ku nge yimeriwi September ku nge yimeriwi 2028 xiboho xa vumbiwa xi ri yini a ku yima mahlweni na impeachment ene na milawu la yi khotiwile milawu ya le parliament loko nkulukumba Ramaphosa va kha va lwisa kumbe loko va za va ta na interdict va sungule va tsalela xipikara xa parliament va ku no mina ni na mhaka lawani ya review ni nyikiwe date ya September ni kombe imanyana ku vuye nhlamulo leri nga humaka state attorney va ku yini only interdict kumbe hina process leyi nga stopa ku yona milawu ya parliament yi hi nga stopa ntsena loko hi ri na interdict sweswo swi endla yini swi fostela nkulukumba Ramaphosa va ta na interdict ku hava ndlela yin'wana va nga stopaka hambi vo hi ya ka September a ya ha ri kule nawu wu ri a va fanele ku yima lava va le parliament va fanele va ya mahlweni se milawu hinkwayo leyi pfumelaka ku ri hinkwaswo swiphemuphemu leswi va kona swi tekiwa but swi hela swi va swi fanerile swi endliwa hi ndlela yaleyo ku ve
loko process kumbe maendlelo lama ta sungurile ya nga tsandzeka ku loko va handla sweswi va nga va kha va endla ku hi ta tirhisa leswi tanihi komiti na hinkwaswo lesiya September yi fika ni vula ku ani komiti yi fane yi sweswiwani a va se endla na sweswi mi swi lavaka a va se thola na la nga ta va kha lava evidence leader a va se thola a va se endla swikhedzakhedza leswi fambelanaka na komiti a va se va na ti-terms of reference a va se va na nchumu se hikokwalaho ka yini va nga tshikiwi va ya mahlweni va tirha va kha va endla swilo swa muxaka wolowo ku nga se fika September liya hi ku se anakeni ku losala tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu nhlamu yaleyo na ngolomba ra mapheza ku ni yimeleni kumbe yimelani eka khoto ku ri ya ripiwa kumbe njhani because mi tlanga hi nkarhi wa n'wina masisa ku ya lava se ku thoriwa Ted Khalanga commissioner va tshembisiwa ku i ta hakeriwa miliyoni i ta va lead investigator ive loko se ive swi jika va ku yi review Ted Khalanga se ya usuwa i parliament ku i lava miliyoni la tshembisiwe yena a hi problem ya yena ku va swilo ntirho wa yena u nga hayanga mahlweni se swi na timhaka ta ti-resources tete na ku u nga tlangiwi hi nkarhi u nga tlangiwi hi ti-resources ku nga se lava va nga le ku susumeteni ku a swi yi mahlweni vona ke a va swi tivi sweswo lava nga susumeteni va langute ku vona impeachment ya vona yi right ya mahlweni a va swi languti hi tihlo lera ku yini hi tlanga hi ti-resources un'wana na un'wana i la ku fikelela leswi a lava ku fikelela swona a nga languti tlhelo lerin'wana mte vona Kesile Karonga enko avele swi vula van'wana avele ku languteni kambe mi ri yini leswiya swa ti-blind spot send na ti-voice note timbirhi tinharhu ti nga sala la ta mi tlangela tona loko ni vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hayi Khalanga loko munhu a tala ka nongonoko lowu fane a ta ti hlayisini a ti yingisini ku ri u ya vulavula yini hayi loko munhu wo tanga kahle u ta tlhela ximandlamandla ka nongonoko lowu yo hayi impela mi mukhaselara kwahalaya Kesile mchopana ka mkhomi yo enhlekani Bootpet nomuhumeleli wun'wana kwalaho ni nghena hi ntlhontlho wa loyi a nga vulavula hi swa ti-criminal record Bootpet ni ve na nkingha yaleyo ya ku ni kumeka ni khomiwa ni ri ntirhweni ku va ni ri na xibamu xa ntirho license expiring Bootpet mara loko ni fika liya swi koti ku vulavula na va ofisi va ku xibamu lexi nga se kona and then va yi tisa ivi mina va ku a va ni voni nandzu but already a va ni tekeni tintiho Bootpet a ni zangi ni ya khoto a ni zangi ni nghena xitokisini and a ni swi tekela enhlokweni Bootpet ku heze swin'wana swo huma 9 years ni kuma ntirho va ku ni endla leswa ti-fingerprint ka Postnet loko ni yi submita Bootpet mina a ni tshama ni toko ni basini ku submita loko swilo swa mina a swi basanga ni na criminal record ku ri ku a ni zangi ni chajiwa loko ni endla vuxokoxoko ka police station va ni kombisa ku case withdrawini mara swona swa onhela Bootpet inkomo swa onhela loko mi nga ndli nchumu se yingiselani ke i really good enough siku rin'wana ku vantshwa va ka hina a hi hlayi se yimani mi byela na mi hlayi swa ni mi byela kunene mi ta swi twa kunene swi yime hi ndlela leyi loko ni la ta swi hlaya kahle ni la ku ta swi ni kombela mi byela papa lava va criminal record to apply for name clearance at any police station hi laha swilo swi endleka kona ina a mi leswi swi mi nga fambisa swona kambe ku fanele ku ya basisiwa vito mayisa vumbhoni byebyo bya ku hayi swi vuye swi kumeka ku Khalanga a vo lumbetiwa ku va yive huku liya a yi ri ka vancindani swi nditse leswi na leswi hi leswi ivi se swi hetelela swi va tala swi fana na loko i xave xilo ka vhengele leri ivi i nga hakeli xikweleti va ku yisa kwi
ka credit bureau se loko va ku yisa ka credit bureau loko wo fika i hakela le ka credit bureau loko vo va nga yisangi vumbhoni leyi ku wo fika i hakela le vhengeleni andhaka ku va ku yisa ka credit bureau va nga yisi vumbhoni bya ku i hakerile ka credit bureau ta tshama wa ha ri munhu loyi wo ka nga hakeli swikweleti kambe loko vo yisa vumbhoni swi ta komba laha ku hayi impela se hayi swi tshamisekile ivi swi lunghisiwa se hi yo mhaka ko swi olovise sweswo swi ri mi nga ndli nchumu mi ta nghena moyeni mina kahle se kwala Cottondale sukani mi ya laya a Khonokwe police station mi fika mi ku heyi ni baseleni vito ra mina a ni nga ri na nandzu va ta ri basisa ntsena loko a ni nga ri na nandzu va ta fika va lavisisa va ku okay a khoto swi helerise ku yini leswi va kuma ku swi herise leswi na leswiya na leswiya se hi makumu swi vula leswi ntsena swi olovisa sweswo 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawuliso wo sungula eka xitichi lexi ungayelelesi eka Afrika wa vulavula ni vula ku mi nge ku sunguli mhaka ku va hakeli kumbe mi nge ku sunguli mhaka ku ngheneki a ku hakeliwi gezi ka ku hakela ku gezi lawa nemetweni mina kala nhlamali na swinyana masukunyana ndhaku nti ko ku hlamisa n'wina muku Eskom yi nghena lava va nga tisola tindlwini ta vona khala ka muti wa n'wina loko o nghena munhu ala ku susa sola leyi n'wina mi ngo yinghisa hi mali ya n'wina ku gezi a ri copeta masiku hinkwawo lavana loko va tsala swikambelo gezi ri fambini a va ha koti ku hlaya mi za mi sola n'wina namuntlha munhu la ku ta ku yi tahleni leyi mi ngo yi xava kalanga hi mali ya n'wina swa endleka phela mi gezi a ri na yini a ri copeta gezi wala wani mi dzumba hi to nga swi vuli kahle hi swi veka mhani va ku ho tendisi hina hina kuma byala u zo hupa na muti u nghena makhelwani va ku ha ti yimiseli ku ka hi swona sweswo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawuliso wo sungula a hi ku twi na mina 0860002543 a hi ku twi wena ku angula o ku yini a hi amukele n'wana mingiseri loyi nhleka Butet minjani papa mina hi pfukile hi nga vona yi pfukile Butet a no la kombela ku nghena nyana katsongo na ku vuyela ndzhaku ka leya criminal record na swi twa maringeta ku yi basisa nyana ya leswi ni n'wi twisa swona mingiseri mina na n'wi twisisa on my side na mina ni tshame ni hlangana na swona leswi a swi vulaka mingiseri a ku a nga basisiwangi hi tlhelo leri mina ni n'wi twisa swona o ringeta ku la ku vula ku even though i nga ya va ku ya endla clearance ku ri vito ra wena ri basa yes i nga yi endla clearance ku ri vito ra wena ri basa but the record ya ku ri wena i tshame i khomiwa hi lembe ro karhi hi siku ro karhi a swi suki a systemini swi tshama swi ri koho hi masiku na mi swi vitana yini sweswo loko it's just a record a nga ha ri na yona criminal record loko a endli clearance mara loko kun'wana na kun'wana aplayaka va lava ku mi cheka background i ta kombisiwa ku i tshame a hehliwa hi milandzu yo karhi mara a nga zangi a voniwa nandzu hi leswi ni nga n'wi twisisa swona loko a yi hlamusela mingiseri a ka tirhisa xivulwa hava criminal record ene criminal record a hi swona leswi n'wi vulaka swona na n'wi mi tlhe mi pfumela mi ku a hi criminal record kambe ya ka tirhisa xivulwa hava criminal record phrase swi nga ve swilo n'wi basisa kun'wana xikarhi mara leswi a swi vulaka a ni n'wi twisisa hi swona a la ta hlamusela ku aka record ya yena ku chekiwa background ya vutomi bya yena ku ta va kona ku kombiwa ku i tshame a khomiwa kumbe i tshama a khomiwa hi lembe ro karhi hi siku ro karhi mara ene loko wo ve khomiwile ku ve leswiya a wu khomeriwa so a wu lumbetiwile swa komba ya komba record yaleyo yes yingiseri a ringeta ku la ta vula swa ku yena record i na record leyi kombaka ku i tshame a kumeka hi swo karhi sweswo swi ta komba a swi rabeki that's why ni tirhi vugevenga a hi ti-right ku ndla vugevenga a hi right hi fanele hi swi tiva loko hi hlangana na n'wina ku hambi mi nga voniwangi nandzu mi tshame mi hlangana na swilo leswi hi leswi swi vaka ku yingiseri ona kwalano
hi lexi xi vavisaka miyingiseri hi ku ya hi ku twisisa ka mina leswi a swi n'wi vavisisa hi swona na metwa papa inkomu Khalanga hayi hi miyingisela masiku hinkwawo hina hi khensa seketelo wa n'wina makwava khensa hi khensa ngopfu Khalanga ha tshemba na xilo xa masipala wa Giyani xa mati xi lunghisiwile because leswi mi swi vulaka i ntiyiso non'wana wa ti-water tanker na mina ni kumeka ni karhi ni ti-driver loko a ndhawu yo karhi mati yo kumeka a tsemekini for 24 hours the water tank must respond exactly the water tank must respond na sweswi ni vulavulaka na n'wina ni le ka water tank ni le ku respondeni kwala ku Boscrane Joni kwala aka masipala wa Joni the water tank must respond actually they don't have to wait for 24 hours immediately mati a tsemeka the water tank must respond we are always on standby for that ani xiphiqo i ku mi teka tlhelo leriya ra ku hayi hala ka vaphete hi le ka manghena purasini va swi twisisi swilo leswi hi yo mhaka vaaki vo tala va hetele va tshama malembe va ri hamati swi nga ri xiphiqo sweswi ni heta ku vulavula na un'wani wa mutirhikuloni wa ti-on-site inspector ni kombela intisela swakudya hi ku tile ku vuyeni a ni koti ku chifta laha hi ku laha hi le xilungwini hi le xivindzini hi le suburb ku tshama vanhu hinkwavo va ti-stakeholder ta government va chava kumeka va expose hi ku hi le Giyani ko halani a ku na loyi a nga kotaka ku thinta un'wana vo tshika nemetwi 0860002543 a hi nga ri ka yona volo a hi nga ri ka yona volo ku na nkulukumba wun'wani a nga kuma nomboro ya mina ku ri ma nga yi kuma kona se loko hi kha hi endla nongonoko a hi kha hi a pfa nghena kwala ka foni ya mina loko ni ku eka WhatsApp a ni ta kuma ku tsariwe message ku hungu ri angula leswi hi nga ka swo ka nongonoko se ni swi ba hi makatla namuntlha ni tlele ku nghena hungu ri ku gururu loko ni ku i ri a ni tivi ku a ku ri nongonoko wihi i ri 7 a ku vulavuriwa hi square root xa 7 se hi nga ri lava va vulavula hi swona va te square root xa 7 i 7 times 7 kumbe swin'wana swo taniya se a rhumela kumbe message ku square root xa mina mina ni tirha ni swi tivi switeko so no kwate Khalanga a ku nga ri ku se haya ni ti nomboro ya mina bavana loko mi lava ku bula na mina mara swa ku ndleka yini ka xiyanimoya hayi kona a hi amukeli n'wana mingiseri loyi hlekani ehlekani botat bota mina mpfukeni pfukile njhani hayi pfukela cancer mani mirini n'we enkomo awa i-surgeon report mi ngo nghenela ku lava ku ta pfuna lava va tintiho na swikwembu la vusesi swi sungula ku va pandisa nhloko a ku tiki nchumu but lexi humelelaku hi minkarhi yo tala i ku loko munhu a khomiwa loko a nga swi humelela a khoto i fane a va a tekiwe tintiho letiya a tekiwaka ro sungula ti vula ntsena ku i miehleketeleriwa aka nandzu lowu a hehliwaka hi wona se ti fanekele ti va ti tekiwile ivi ke ku khoto yi kota ku yisa nandzu walowo a mahlweni i fane a va a tekiwe tintiho leswi hi swi vitanaka i chajiwile kambe a hi nge loko nandzu wuya a mahlweni mi kuma ku loyi a nga khomisa loyi a n'wi hehlaka a teka xiboho xo va a khansela nandzu swi vula ku nandzu walowo wu va wu herile loko ri ku khoto va teke xiboho hi nkarhi walowo xa ku va a tivisiwa ximfumo ku nandzu wa yena wu herile kambe aka system ya hina ya SAPS swi vula ku wa ha ri na nandzu lowu a nga ku wu tengeni se lexi hi talaka ku tsundzuxa vaakatiko xona i ku xiphiqo lexi va ku xi ri kona va 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 langutise timhaka ta ku ni huma ni ya akaya ivi loko a huma a ya akaya a rivala ku tlhela a vuya a police station leyi a nga khomisiwa aka yona a ta kota ku endla xikombelo xo va ku susiwa tintiho ta yena ku susa vito ra yena aka nxaxamelo wa vanhu lava nga ku tengeni ka milandzu swo vula ntsena ku va na pending case bote a swi vuli ku va na criminal record kambe loko nandzu wu ya amahlweni ivi bote va fika va voniwa nandzu swi vula ku hi va teka tintiho ra vumbirhi tintiho letiya hi ti tekaka ra vumbirhi hi tona leti hi ti rhumelaka a criminal record center leswi vulaka va na criminal record mara ku ya hi leswi va nga swi vurisa xiswona loko va khomeriwe xibamu
ivi nandzu wu fika wu soriwa swi vula ku sweswi vona va fanele va ya aka police station leyi va nga khomiwa aka yona hambi va nga yi ka yin'wana na yin'wana ku endlela ku va nga fiki va hlangana na swivutiso leswi nga ta va tsandza ku va hlamula a va yi aka police station leyi va nga khomiwa aka yona va va nyika ID number loko va ba aka system then yi ta fika yi va byela ku va tshame va nga khomiwa and nandzu walowo swi vula ku wa ha ri ku tengiweni na namuntlha na sweswi ku ri ku nandzu wu herile a khoto se vaakatiko va fanele va swi tiva ku loko ku ri ku nandzu wu hele a khoto i fanele munhu a tlha a vuya a police station kwala a nga khomiwa kona kumbe a kuma fokisi leri nga khoma nandzu ri ta n'wi pfuna ku va va fila tifomo toleto ivi vito ri hetelela ri va ri susiwile se xiphiqo xi va xi ri kwalani mi kuma ku va 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 tsarisiwe hi ku famba mara tintiho hala wa ta ha komba ku vona ku na nandzu lowu va nga ku endleni swi endla ku na vanhu vo tala loko va apply mintirho mi kuma ku va hetelela va nga humeleli va twa hi nga ku ka ha ri na milandzu leyi va nga ku yi tengeni ku ri ku milandzu ya vona yi herile mara a va swi hleketanga ku va va vuyela police station se bote a va ya police station leyi va nga khomiwa aka yona va ta fika va va pfuna se boti swi vula ku va la ta herisa ku va tshame va khomiwa ku na swin'wana eminiseri loyi a nga ha ku hetelela ku huma sweswi eswikombisini a swi suki aka system botet loko munhu a tshame a khomiwa kambe a swi loko ri ku munhu a endla swilo leswi hi vitanaka police clearance a swi tali ku va swi kombisiwa laha ku i tshama a nga khomiwa a khomeriwa nandzu wa yini loko ri ku va languse timhaka ta criminal record swi to komba ntsena ku tintiho ta yena a ti chakani ku ri i tshama a nga khomiwa a swi nchumu hi ku munhu un'wana na un'wana a nga khomiwa ni nga va ni karhi ni vulavula sweswi na madyambu khomiwa mina ni ri phorisa kumbe va ni henhla hi nandzu wo pfinya kambe a swi vuli ku ni na nandzu hi timhaka ta ku ni ta ya a khoto ni ya tenga ivi nandzu walowo wu fika khoto va swi vona ku a hi swona a ni hehliwa kumbexani ku ri na rivengo a swi vuli ku vito ra mina ri ta tshama ri thyakile ni fanele ni ya a police station yo yaleyi ni nga khomiwa aka yona ivi va kota ku va va ni pfuna a swi lehi ngopfu mara loko se munhu o tekiwa tintiho ra vumbirhi swi vula ku se i na criminal record kwalani laha a fanela ku va a famba xigwevo xa yena loko se a hetile ivi a heta 10 ra malembe a ta vuya a ta police station a ta endla xikombelo xo va tintiho ta yena ti susiwa a criminal record center ene vo tala va tala ku va va nga humeleli loko swi fika aka xiyimo xexolexo a hetseleni hi minkarhi leyi ya ti-COVID-19 vana va khomiwa va hakela tifayini wa va na criminal record ya ku khomiweni yi huma va ku criminal record loko i hakele fine ntiyiso but loko mo khomiwa sweswi ku nga ri futhe swa covid ya swi hlayile swinene hambi ri swa sweswi loko a hi nge xikombiso ku khomiwa munhu a khomeriwa milandzu leyi mi kumaka ku i tlha a nyikiwa na chance yo a nga pfumela nandzu munhu i va a languse ku ya kaya ivi once i hakela admission of guilt swi vula ku i pfumele nandzu we n'wini hi wexe i va i criminal record a yi tani munhu i va hlekete ku ya kaya mara loko nkarhi wu ya mutwa munhu a ku phela siku leriya a ni khomeriwe swimbangani a ni nga tshembi ku swi nga za swi ni fikisa la ku taniwani se mara naso sweswo va na mfanelo yo kumbexana a nga ya endla a police station va ya endla xikombelo xo va mavito ya voho ya susiwa aka lava va nga va hehliwaka hikuva va na ti-criminal record kumbexani va voniwe milandzu aka milandzu yo karhi loko munhu a za plead guilty swi vula ku i pfumele nandzu ene nandzu walowo swi vula ku wa wu tiva se swi vula ku i fane na tintiho ta yena ti tekiwa ra mbirhi i va humesiwa ya kaya i pfumele nandzu hikuva a humese hi mali ya yena hi swilo leswi hi vitanaka admission of guilt handle ka loko munhu o hakela swo fana na thikithi a ni thikithi a nga tekiwangi tintiho i swilo swo hambana i pfumele nandzu yes a nga chayeli kahle mara i ye a ya hakela thikithi rorero a nga tekiwangi tintiho so swa hambana mara loko wo ti tekiwa tintiho ra mbirhi swi vula ku i pfumele nandzu kambe na loko wo khomiwa i tekiwa tintiho ro sungula kambe nandzu lowu ku fana na nandzu lowu nga kombisa wona wa kuma nkarhi wun'wana i kuma i khomeriwe timbangi a ni tintiho ti ta tekiwa kambe siku rorero i fika ku i pfumela i hi nyika mali ku wena i pfumela nandzu wa ku va i nga la ku tlela a xitokisini kumbe ku ri na timbangi swi vula ku swilo sweswo hinkwaswo swi vula ku se i na criminal record hi maka mi fanele tshama 10 years yaleyo kambe nkarhi wun'wani van'wani va va na laki loko va yisa swikombelo swa ku va mavito ya vona ya susiwa ka xaxamelo mi kuma ku va humelela kambe swi va swi nga talangi kambe ka nandzu lowu wa buti a va yi police station a hi swilo swi tika va lo honisa nkarhi wo leha va nga yi a police station a va fanele va swi hlekete va famba va ya police station khale ni salele hi minete na 30 second a hi le ka swona namuntlha kambe hi mhaka ku mi kwala sejeni a hi hetiseni lava va khomiwaku mi kuma ku khomiwa namuntlha na madyambu kumeka popiwile ivi va teka tintiho na mpundzu loko va chuchiwa ivi nandzu wa ku helela moyeni swi nga va swi vula ku tintiho letiya loko ti tekiwile vo ya kamba va nga vuya va ri na criminal record tanihiloko betfet nkombiseni ku loko munhu a khomiwa ro sungula tintiho swa boha ku va ti tekiwa swi vula ku fikela loko munhu a nga si humelela a khoto a hi nge vuli ku i na criminal record handle ka loko hi n'wini a pfumele nandzu hi yexe ku na ku mi kuma ku munhu i khomeriwe swo fana na
na mabyala a hi nyika xikombiso mi kuma ku hi va hlungurisile hi va khoma hi va khomela mabyala a hi ndhani ngopfu ku va hi teka tintiho mara a hi nge munhu a chayela a pyopyiwile swi vula ku hi fanele hi teka tintiho nkarhi wun'wani ha va tshika va famba va ya ka tintiho hi ti tekile xivangelo i timhaka ta ku a hi ntirho ngopfu wa hina tanihi maphorisa ku kambela ku munhu loyi impela a ri na xihoko mirini wa yena na a chayela a pyopyiwile na hi ku hi teke tingati hi va ha yimele mimbuyelo yo huma ka vadokodela va ta fika va tiyisisa ku siku leri ncingani a chayela a pyopyiwile se hi tlhanga vitana a khoto futhi i va ta senga loko se a voniwana leswi a tekiwa tintiho ra vumbirhi se swi va swi karhi swi hambana kutani Nemetwele Sergeant hlayisekani kuti ya ku engeta inkomo hlayisekani na vayingiseri enkomo Sergeant Rikhotso nabo volo nghena nangu loko mi twa hi kha hi vulavula leswi khumba kun'we nghena leswi ni nga swi twa ku vativana va nghena vadokodela va nghena swi kahle swi kurisa hina tanihi xitichi na nongonoko na rixaka ku nga ngheni hina vo fika hi mbambela ni sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongo timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi awara ya mbirhi mahungu ya misava nomo wa sesi Lilian Hlabangwana kusuka kwalano n'wina lava mi nga ta mfamba na nongonoko wa Dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM akoma ndlela 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula la hele ka Munghana Lonene FM na riteka riqingho rero andaka leswi eka Afrika wa vulavula President wa n'wina President Donald Trump wa United States of the America ba kombisa timhaka ta ku ku na mavhiki mambirhi lama va nge ku ta fanele ku va kha ku langutiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se ku ta pfa ku yimiwe ku mhaka ta ku hlaseriwa ka tiko ra Iran kahle ku endleka yini la prof ku endleka lexi vugevenga byakwe u hluriwile vugevenga byakwe i ku va ni Donald Trump loko Netanyahu a n'wi koka hi nhompfu a ku a hi ya hlasela Iran na yena hi vuphukuphuku a pfumela a hleketa ku ri Iran yi ta fana na matiko wo fana na vo Venezuela laha a nga tsutsuma a kota ku teka Nicolas Maduro a n'wi tsutsumisa n'wi yisa atironkweni ya le New York manjeni Iran va kumile ku ri na yoho wa Iran ya swi kota ku hoxa makhari palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akomendela esa leti mina ta mune ntsena hi fika ta ntsevu hi fika makumu na nongonoko lowu sa hi ku timikisero mina 3 timhaka hi valavo president va teke tlhelo rero matwili vahleri lava hi vulavula na vona kusuka ka tipolitiki kusuka ka nawu hi sele ku hi twa n'we phela hi la ku twa sa leti mina ta ntsevu timinete ta ntsevu leti nga ha tirha ku va hi twa tlhelo rero mi vulavulaka ha rona timhaka tin'wana leti kumbexani loko na ha rindzele ku lava ta twa ku angula ku yini i timhaka ta leta hi vulavula hi tota criminal record ti hundini loko ti ze ti vulavuriwa hi lava tirhaka swona hina van'wana hala ku vula yini hina van'wana hi nga va hala ku vula yini na mina swi ni humele swi pfuna na mina swi ni humele mina swi ni humelerile kore okay a hi ngheni ni vulavula timhaka swi n'wi humelerile se swi nga leswi ma vo mhaka ko kambe leyi nga mhaka nkulu hambana na ku ndla vugevenga hi la xiphiqo xi nga koho hambana na ku ndla vugevenga hi loko mi ndla vugevenga mi ta fika kwalaho se mi ta sungula ku rilarila kahle mina laha kahle voni lumbeta mani nga tivi a hi landzeleli nawu swi olovisa sweswo loko ha vulavula hi ku landzelela nawu ni kombela maphorisa ya a ni tala ngopfu wa ni ri Giyani maphorisa ya swe le magondweni hi le Giyani ani mi nga mi ri masipala wa Giyani kumbe ma xifundza ehansi ka vurhangeri bya MEC Mani Violet Mathe ringetani ku ndlela mfumo lowu mali wu ndleleni mali ku nga se lova vanhu hi mhaka yini a ku yimiwa hi leswaku mavona loko fika la ku nga na ti-traffic light robot i ku i la ku yima wo sale mphutiri wexe vanhu va le ku yimeni ko yi hala munhu wona yinta we hala ko vhikaniwa i nga ri le ntsinda wa tiko rin'wana ma swi vo se mafambelo lamo vhikavhika a hi ma tsalani mathikithi vanhu lava tsalani tsalani loko va nga hakeli mi khoma swi olovise sweswo loko vanhu va ka va tsandzeka tiroboti ti ndleriwe sweswo phela
hayi akuyani ka roboto yin'we okay se ti tele a mi yimi tsalani mera va lava mali kwalaho na municipal manager va lava mali tsalani tsalani swi famba tsalani mathikiti yalawa a va yimi a switopeni a va yimi ali traffic circle hayi ko va maxangu mati kasi n'wina driving school a mi dyondzisi vanhu ti-traffic circle ncita ni kombela ku humanyana hi hetini leswiwa swa president ka ha seleni ku se timinete tinharhu n'wina mi nga ku mi ri a ku ni tweni sweswi ni foneleni nyana ni kombela ku traffic circle a yi dyondzisiwi kasi a driving school na tilane letiya ku ti vula yini ayeyey ko vhikaniwa munhu le ku fambeni ka leyi le ndzeni mara la ku jikela a ku swi dyondzisiwi ne hayi ko n'we mi ndlaku swa ti-driving school dyondzisani vanhu lava traffic circle n'we mi kambelaku va ngheniseni ka traffic circle van'wani va yima van'wani vo voyavoya tilane a swi tiveki ku i le ku fambeni ka ximatsi kumbe ka ride hileswaku ku endleka yini se a hi mi tweneni no vula ku ka timinete letinharhu ni nga sala na tona kumbexani ni nga kambe lexi ni nga le ku xikombeleni sweswiwani maphorisa ya swa le magondweni mi tirhela ku giyani tsalani vanhu na mathikithi a va yimi a switopini a va yimi tirobotweni vo nghena ko fambiwa hileswaku loko mo swi tshika swi kulela ku ta fana na ntsinda wa tiko rin'wana ra tikonkulu Afrika n'wana mingiseri loyi ni hlekani minjhani bukhari hi pfukile boti minjhani n'wena na me ni pfukile a khensa le madirayivhele leyi na hina hi hlangana yoho everyday kwala ku fambeni mara lexi nga koho vanhu vo tala milawu ya learners a va yi tivi ni ta vula leswi hi mhaka ku na swi tiva ku van'wani va koho ti-learners a va yangi tlilasini van'wani va koho ti-learners vo lo xava so ende swo swi hluphaku ku la patwini vo va nga ku tinghozi ko talatala ni tshame ni ya ka interview kun'wana ku hala dzanini va fika va hi tsarisa ti-sign ta ti-learners ka letiya ti kumekaka ka ti-learners munhu i na license mara sign letiya a nga ti tivi ku ti vula yini swa ku yehe loko hi huma laha a ni byela ku a ku ti mani ti tivi me ni loko la kaya ku ri na movha ni karhi ni rheyila movha learners ndo xava a ni byela so mi twile boti mani hi kuma van'wana ni mi twile mi hleva wun'wana se ni n'wina kwalaho kambe mhaka nkulu hi ku van'wani va ti-license va va ri hava ntokoto wa ti-learners hi loyi un'wana mingiseri hi tsala ku yena ni hleka khalanga mpfukeni hi vatomi nga vona boti hi hlayisekile ina ni vava hi mhaka leyi mi hetaka ku yi vulavula ya traffic circle ngopfu kahle dyondzo leyi ni nga yi dyondza va hi se lava va ti-driving school a va swi koti ku va fambela lomu ku nga na ti-traffic circle ene hi xitalo vanhu vo tala sweswi vo xava ti-license hi ku loko mi langutisile ka traffic circle minkarhi yo tala loko ni langutile va ti tirhisa as a stop sign a va tirhisi hi ku ya hi nawu wa traffic circle lexi mi ni tivaka xona i ku hi languta aka right ya wena movha wun'wana na wun'wana lowu nga ka right wa wena wa nghena mara a swona leswi swi tirhisaka xiswona arets siku rin'wana ni khensile boti wa mina hlayiseka okay a hi kumeni mahungu ya misava vana Cecilia Nhlawangwani nongonoko lowu landzelaka ku dzumba ra mina lowu a wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa hayi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela